Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maturog niya ang mo niya. Wala. Napuyatan nga, main. Ayun mo tama. Maturog. Makaturturog gayam. Pahadamdamagam. Makikita na ito yung nakabulsa kanya. Ha? Arak mo't dahit ha? Magpatpat nagkami manay nga agiinom di talawd. Waraw. At danto man ang nagdidinano gayin. Ay kagagangay na. Mabalin kayo nga aginaw. Ngam saan kayo kumanga agaapa. Dahil tatidyak masiguradaw. Waraw. Binilin na kami ni Uncle Kaw. Ano timbilin na. Sigurado ka nung awan agaapa. Nang nangrunay tirabi eh. No kaya't mau, umay ka. Takaduain na kami nga agiinom. Ay, saan ang tataba daw? Ung tanak ni Uncle Kaw. Apay, mabutin ka. Kahit nakaturog mita ka na yan. Nakaturog jay may sa amatana. Ngam nakamulagat jay may sa. Agsipsipot latta. Ay, diyak mamatay. At magkasta. Umay ka kiday. Anday, ayan nga ni Uncle Kaw. Ay na, mangan kalatan, ta nakaturog pailaang. Nakaturog iti pimanawak. Aging gaita, nakaturog pa ilaang. Ay kat mariing, numarik na nan, tibisin na. Sa bagay, mawatak ni Uncle Kaw, tanabannaw. Ay, asino mat gamin ti saan amabannog, iti kastoy a klase ti idadauluan na a barangay. Mga anak ko nanday. Tamapan kami manan agronda kadag iti tanod Kaw. Sigurado nga dumanin tinabartag nga gaapa. Chip! Adag di din nanog ijelaw do. Inanawang ko ma Ay, saan damot apanawa, Chip? Sino dagit ang agdidinanaw? Datata ba daw? Nagrigat nga nawaan. Nagpigsa. Agiwalain. Ingka nawaan na. Tas ikati kabuting na. Sige, mapahanak ijay. Unam lang, sino kayo? Tumaray kayo mo ilagayam. Takrot kayo. Tataba daw. Oy, kalaban! Kalaban! Ay, saan nakakalaban? Siyak ni Kwaraw. Ay, lumaban ka! Ay, saan nakalumaban? Kaya mo, taglaban ta. Saan nakaruda kalaban, kunak? Agsarita talaing. May nagbalin na kalaban ka. Isungag laban ta. Umayak laga nawa. Sino ti anawaim? Kung na ka dua katanaw, da makiap pakakanaw. Umay nakanawain na. Win nga raw, di sungay mayak. Kung nakmata na dakas ti makiap apa. Ta sino ka amang diktar kanya? Sak nga ron ti chiptanaw, da rumbang amang mintinar itilinak ken kapya. Sana ka mabutan king ka. Isardeng mo man ti makiap apa, tataba daw. Sabi nga sarding ko kay. Ay di naman surwan si kakwarag. Nagawit ka nga raw da, hintay ka maturaw. Pagawidin na kideng, kakaya't ko pa'y nga rin wala-wala. Gusto nga raw da. Kagawan, asino dyan nagpuka-puka di rabi eh. Jack nakaturog. Ay, nanggagmumot gayam. Permi at tinataulan dagiti aso me. Ay, bayam, ta, damaga ka ni Chip Kwalog no asino dahi ta nagpuka-pukaw. Mano arabiin akas ta kagawad. Jack mo't kumagreklamo. Rinabiin mo't ton. Apay, saan nga ta amang mangag ni Kapitan? Kasano amang ngagnakat nakaturog maut. Makaturog lat ta. Oray no dagpuka-pukaw. Ala, bayam, ta ibaga ka ni Kwaraw. Kagawad. Amamom ka din no asino dahi nga agpuka-pukaw. Ay, Jack Amaw, isungarod adamaga ka ni Kwaraw. Ibagbagada akatatalnaan dahi ti abarangay. Ngam, saan samot itan? Napuyat kami ang nagrunday di rabi ay kagawad. Talaga ka day nga grunrunda kayaw kadagiti tanod ba? Una, rinabi kami nga grunrunda tayo so tibilin ni Uncle Kaw. No kasta, amom no asino ginagwala idirabi ay. Ni tatabadong tinagwala. Ay, isugayam. Apay ang nagwala. Kas dyan namit numabartak. Nagiinom damanan. Saan nga ruda pa anawa? Ado aka baranggayan ti madisturbo ti turog na. Imbagak nga rud kan kwa na dayta. Kat, hanya nga iti sungbat na. Awan ka no ti kabutang na. Ay,
Nagturad matan no kasta. Ay, saan ang mabalin nga agnanayon akastoy ter aramidan na. Ay, iso anas ka na pagbagaan ni Kapitan. Maray, apay ngay nga ta nga ijamatan balasiw ti pagpagnaan ni Marituyang. Mabain siguro. Kita man ni dayjay katlingling-dan na tirupa na itipayang. Apay ngay amabain. Kadya ay ar-aramidan ni Kabadong Ti panagwala-wala na. Iso amabain. Ay, talaga gayam ani pari badong tagwalwala itirabi Wan maray. Iso ti ko na ni Kwarog. Iso amabain ni Marituyang iti ar-aramidan ni Badong na. Ay na, ura asino no kasta ti asawam, talaga amabain ka. Apay nga ta, Maray. Apay nga ta, akas jay ti ar-aramidan ni Pari Badong. Kasta na mo da talaga. Permi mat nga awan babain nan. Nay, dayjay ni lumabas manen ni Marituyang. Ngam, ijay mo't balasiw tinagnan na. Ay, aguray man ta ayabak. Marituyang! Ay, Maray! Apay nga ay aditamutan balasiw ti pagpagnaam. Ne, pasurutan ka mo, Maray. Ay! Marituyang! Ay! Tumalyaw ka mo't Maray! Marituyang! Mabainak ko kumaray! Da kayo lang ti agistorya! Ay, Marituyang! Agmirmirienda kami! Umay kakit din! Mabainak lata! Apay, di mo kaya ti makimirienda? Ay, adapay ayan na batay. Nya doa. Iso sige, agmerienda tayaw. Ala, umayak man garod makimerienda. Wen Maray. Ay na, Maray, madamag miman. Apay, amabain ka kada kami? Ay, kwa ngamin, Maray. Anya ti rumbang apagbain na, Maray. Ako kumari tayo Wun nga rod Ibagam no anya ti pagbain na. Ni nga ron badong ko. Agwala-wala iti rabi ay. Kat ado aka aruba ti agrik-riklamaw. Ay, wud, Maray. Pudno day ta. May sak di taan nga agrik-riklamaw. Jakpay mo't ngamin nangag. Apay, talaga anapig sa aya. Wala, Maray. Kas lamang karkarit latamag. Ay, jak amuno anya ti rumbang nga aramidaw. Mababain akong apermay ko kumaray. Na. Mabain ka apermi ako na, Maray. Ngam insupot mo mo't amin day tanabati atin apay. Ay kwa. Imbagla meriendaan ni Badong ka, Maray. Na, insupot mo mo't amin ang Maray. Ay, talaga gayam ama nagbabain ka. Badong! Badong! Ayan mau! Nakaidat! Kita man, oray arte ka, ken kanayon ka nga agwala, inyalaan kalata iti tinapay a meriendaem. Ay katuwa na, dungdungon na gayam. Iso nga isardeng mun ti aginom, ken agwala iti rabi ay. Way, ni Sardeng kaon. Kasta tapno saan akon amabain kadagiti tattao, nang rona kadagiti kukumaray. Itimplahan na nga raw, diti kapay, kapag isawsawa da ito tinapay. Sigay, ngam na jay saritaan ta, isardeng mun ti aginom, ken... Way, ningkan, tagadupay lasaw. Ningkan, ta makakapkapi akaw. Anya tinagsaritaan nyo kani Uncle Mo, Kwarog? Bagana anaskin ka no, mapasardeng mi ni Tata Badong agwala. Kan agpukapukaw iti rabi Kate, anya nga iti insong bat mo? Wain ko na ka. Antay. Diyak amaw. No kasanumi apagsardengan ni Tata Badong iti kastangaramid na. Apay, kabuteng nyo ayan ni Pari Badong? Ay, saan mo ta?
Apay kumakabutang mingay. Anya pa'y ngay ti ko na ni Uncle Mo. Imbaga na naturida ka now. Apay, pudno aya, asaan ka anaturad? No isuti ko na nakatuan a. Aya, ay kuna ni Uncle Mo. Saan ka kanumat anaturad? Ay, awan no saan ka anaturad. Talaga asaan nyo ang mapasardeng ni pari badong nga agwala-wala ken agpukka-pukkaw iti rabi eh. Apay masapul ang naturida dantay. Wen nasken anaturad ka, kwarog. Tapno mapasardeng mo dagiti aggulgulo. Sino tinaturad? Hoy, siga! Naturad ka! Siya, Katuwa na! Siga! Siga at hanod! sana ka naturag. Nagkunamot kan ka naturadak. Kunang mano ko na da basta hanod naturad. Ay, agul-ulbod dyan ang ibagakan ka, tataba daw. Agbirbiro ka kay, titi naturad na kalaban ka. Jay kayat na nga pinatay kami. Ay, ingkagbiro ki jay. Siga ngay! Sana ka rin ang naturag. Kan, jak pa'y kahit timatay. Umay ka kiday, taday. Makadandano kak manay. Ay, sus, imustranan ti bumukseng. Umay ka na! Aguray ka dito, itata. Tama pan kaya pa ni Chip Warog. Darasayim, taday. Kayat kom ti dumanaw. Chip Warog, Aw, apay. agner-nervyosa ka pirme. Tani tata ba daw? Aghamhamon manen iti gulaw. Kat kunak asana ka naturad. Anya? Kunak asika ti naturad. Naglukukan? Apay asyak timbagam? Kat asino nga iti bagak ka naturad. Sikang arot ti Chip tanod me. Di sikan ti sumango kini tata ba daw? Ay, nagrigat ang tikas tawi. Mapasubo man ang dataaw. Umaside ka na dagiti naturad. Siyak tinaturay. Kuwarag, naturad ka. Wala na. Anya pa'y nga raw. Napasubo akaw. Ang amsakbay ti amain. Kasarita ka pa'y nga umuna. Anas kan nga isardeng maun ti agpukka-pukkaw ka nagwala. Ya kayat. Laban ti kayat ka. Pinatayan. So, umasidag ka nitay. Kwa. Jesus, layatan na ko ni ti Danaog. Sige na, dumano ka na. Nagbayagan. Sa bagay, kunamot ni Uncle ko ang naturida. Taita si Danog Mau. Ayun na yan. Baka pakatawa ka may kwarag. Abay nga. Saan namot ang narik na ti Danog ka, oh? Siyak mo ti tati dumanog. Tamaraman ang ti Danog tilakay. Ay, aguray ka ata tamadong. Mabit lang. Sabi apagurayan na. Kit makadandanog ako. Ay, nalisya ka. Nalaingak gaya ma. Wine, nalaingak, naturidak. Siyak, timang ibagbaga. Iso, narik na ng tidanog ka. Naturidak gaya ma talaga. Ay, kaya't mo tapasaron ma. Ay, gusto mo na. Ay, agawin ako ang kwarag. Nagsakit gayam ti Danog Mau. Nagpiksa. Badong, kunak man numapan ka manen makiinom, kat agwala, kan agpukaw ka manen inton rabi ay. Nagkunamagking ka. Apay ngay abakbaklayem mo day taaradaw. Mapanang arod ijay bangkag. Delikadaw ni kwarag. Nagturad kan nadagsay na talaga ti Danog na. Adamo gayam kabutang mau. Lapsan ka pa'y kwarag. Papanam, tatabataw. Ijay man bangkag. Nawanan ti aginaw. Ay, sanay. Diyak kaya tayo ti aginaw. Nakaringgaya man ni Uncle ka, oh. Unak no nakaturog pa ilaeng. Nakariingain. Inton rabi ay, iso ti kadwa mi nga grunda. Ay, wine. Naskin nga grunda kayan. Taado dagiti naluluko amang martag. Saan ka kadi amay sa kadakwada? Ay, sanay kwarag. Good boy alakaya kaon, kwarag. Very good boy alakay. Ay, tatabadong, di ka agin tuturad.
Tadayta ti pakaisagmakam. Liklikam ngamin ti uminom iti arat. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Jun Rep. May sapay asagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdengat.